Gukoretwo na ngucanio gatagati ka kambuni ya Tata Chemicals na thirikari ya kaunti ya Kajiado thutha wa thirikari ya Kajiado kwanirira mukaana wa kumiruta mutaratara-ini wa maaĩ ma kuuma ngurunga-ini cia Nkurumani. Kambuni ĩno ĩrerĩkana ikoretwo ikihuthira maaĩ maya kwa makiria ma miaka 50 na njĩra cia ngungo kuona ndikoretwo ikiriha mahuthiro mayo. Kaunti ilipatia Tata Chemicals magadi bila kulipa maji. Ya kushangaza ni kwamba magadi wanasema hawalipi maji kwa sababu wanapatia community. Akiaria na aikari ya magadi, gavana wa Kajiado Joseph Lelenku augite ati kambuni ĩno ina makiria ma ciringi milioni 100 iria itarihite cia mahuthiro mayo ma maaĩ ma miaka ĩno yothe, akiuga ati ikoretwo igitambia maaĩ na kwiguna yo iki kuona ikoretwo ikihuthira maaĩ maya na oho gutambiria aikari ya magadi. Hatuna maji kabisa, tunanunua maji mtungi ya 50 kwa mtungi 20 liters. Urugamiriri wa kambuni ĩno ya Tata Chemicals ni uheanite murugamo wao wigie ndeto ĩno na njira ya irua na kuga ati gutire mbeca mekuriha thirikari ya kaunti ya Kajiado. Haiwezekani investor kusema hawezi kulipa maji. Na propaganda ama uongo ya kusema kwamba maji tunatoa kwa sababu ya community, hiyo uongo tumekataana nayo. Na tunasema magadi kama wanaraia wa Kenya wanalipa maji na nyinyi lazima mlipe maji. Gavana Lenku augite ni mekuhinga kambuni ĩno wona yaga kuhingia rendekithia ria thirikari yake ria kuriha thirĩ ucio wa milioni 100. Magadi soda must pay up for water like every other Kenyans, or else we are going to disconnect the water. The lie that they are giving the community water is a lie. There is no community that has more water difficulties than the Magadi community. Kambuni ĩno ina thirĩ ũngĩ wa mũigana wa ciringi bilioni 17 cia marĩhi ma tĩri. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro gĩtaũ njĩtagwo Wanjiru wa Ngatia.